Lishonile ninabakalazidze lishonile malangeni lamahle imukelane lindzaba ngensimbi yesikhombisa ndithola ngumsakazo wedithomo lohamba embili yeSwatini TV libito lami nginondumiso Vilakati ngihamba naye Zama Nzimanze ngalo muhle etindlini tekusakata sesinaye Phathizwe Msibi lotawusithi fahla kulata basiphathele tona kutemidlalo Ndlondlo Sivusele nandumsa sivusele nabo babukele emakhaya kanti kutemidlalo namuhla siyabona nje ukuthi njalo kumnyaka sophelile tinhlangano tetemidlalo seqalile ke dibuka ukuthi eminyakeni lodako yinde singakwenda ukuthi le midlalo ithuthuke namuhla ke sidabe sibuka ukuthi umdlalo wematubane kanye nomdlalo weboxing uthi ulungisa ini eminyakeni lodako Asibanga kakhulu Ndlondlo leti naletinye ngwane lomuhle sodathi titfola ngaso sona sikhatsi setindzaba temidlalo asingene kudo tindzaba Elangeni lesihlanu lencwala lencane indlovukazi Mhlekazi seyihole emabutho ngokuhlukana kwawo egitseni incwala esigodlweni elutsitsini Incwala lencane nakulomnyaka wa-2022 icale ngelisesasele setulu kanti solo ichubeka nangemgcumo losetulu impela eMaswati solo yakhombisa kuwabamba ngetandla totimbili kanye nekwalondoloda emasiko awo kwatise ukuthi live leSwatini lingulelinye lemave lelisolo libambelele njalo kumasiko alo Dichemete mabutho esigodlweni elutsitsini diholwa indlovukazi Mhlekazi indlovu yemhlaba isingethwe ngemakhosikazi esilo bogogo balondolozi emazinyane nebamfa benkosi leli lilanga lesihlanu solo lomkhosi ucalile njengoba ucale kulempela sondvo lesipiya kiyo etindzabeni kwikapholile maziya esigodlweni elutsitsini Litiko temcebo waphansi nemandla liyachubeka nekexwayisa eMaswati ukuthi akacaphele njengaloku imifula kanye nemadama kuleli kugcwele kuphuphuma ngekusho kombiko lokukhishwe ngilokhulumela lelitiko sikelela khoza. Lombiko uthi noma lelitiko lithethabela kakhulu imvula lichubeka kutfolwa live kodwa lokhu kusho ukuthi imifula lemkhulu nemadam akuleli agcwele kakhulu lombiko lokukhishwe ngilokuxhumanisa lelitiko letemcebo waphansi nemandla kanye nesive sikelela khoza uthi semanyete emanti lageletako kuleli ngako siva sisebenzisa tincanco kanye nabotebetebe kuwela imifula kude singakhuleki nase-South Africa sikutholile umbiko ukuthi nawo emadama abo agcwele nawo 100% ayacitha kanjalo bawavulelena nakulokuthiwa ngema-valve kude emadamu phela aphefumule lawo mandi lawo ke maningi kakhulu ayangena eveni lakangwane afike angetetele kulawa lesesivele sinawo eveni lakangwane lokubanga ukuthi imifula leminingi eveni lakangwane igcwale igole tinsethe ivale nawo emabloho kubangeleke ukuthi kube nebulukhuni ukuthi sive siwele kulawo mabloko ekakhulu labahamba ngetimoto kanti kanjalo nalabahamba ngetinyawo sekucela nje esiveni nekucwayisa ukuthi hey emanti ayingoti kakhulu bangawathatheli phasi emanti anemandla ayayithatha impilo yemuntu sekucela nje siveni kakhulu ukuthi sibe careful singaweli lapho sekungasaweleki khona kanjalo nangetimoto bangaweli lapho kungasaweleki khona bawamele lawo mandi ukuthi ehle kuze bakhone kuwela lombiko lelitiko uchubeka ukuthi libloho lelihlanganisa indzawo yakugege Mashobeni South kanye nasejabulane emfuleni emkhondvo emanti sekaceyile kuhamba ngetulu lokwenta ukuthi emabloho lamancane latfolakala emkhondvo wona sekavele emanti ahamba ngetulu kuze ubese ucela sive sakumahamba masibini Jabulane Mashobeni South Mkhithini Nkweni ebuseleni Nyalinyali kanye nakukholwane ukuthi abacaphele kugcwala kwalomfula wasemkhondvo etindzabeni kubika Fortune Dlangamandla nginasimuva shonge sikumaguga
Tindzawo letigcina tilwane tasendle tibone ukukhula kwetinombolo temaswati netivakashi letichamuka ngaphandle kwelive letivakashaya letindzawo kulamaholide akhisimusi. Loku kuvete ngilobuko etekutfutfukiswa kwebhizinisi ebandleni leligcine emagugu elive Xoliswa Mkhonta kanye nalobuko etekuceceshwa kwetisebenti ka-Big Game Parks Ndumiso Nkambule. Indvuna yelitiko letekuvakasha nemvelo Moses Vilakati ngelilanga lakhisimusi yaveta kutsi sikhatsi semaholide akhisimusi sikhatsi lapho khona emabhizinisi etekuvakasha ajabula khona ikakhulukati lonyaka kulandzela tiwombe letimatima temkhuhlane COVID-19 lapho tekuvakasha betitsikabhetekile. Lo msakato ucocisene nelibandla lelibuke kugcinwa kwamagugu elive i-Eswatini National Trust Commission ENTC kanye ne-Big Game Parks kubuka lizinga letekuvakasha etindzaweni letigcine tilwane tasendle kulemphela-somvo yakhisimusi. Xoliswa Mkhonta lobuke tekutfutfukisa tebhizinisi ka-ENTC uthi etindzaweni labatibukile kubanguleli bandla indzawo yemasiko kumantenga ngiyo lehambe embili njengoba itfole tivakashi letichamuka ngaphandle kwelive letingama-222. Sititfokotele kakhulu tinombolo tetivakashi lesititfolile etindzaweni tetfu tikhombise kwenyuka. So sena sesibuka tinombolo tetivakashi tekuhamba kakhulukati nje eMantenga Cultural Village kubonakala kokuthi tenyuke kakhulu compared to last year ngoba last year besina 94 wetekuhamba kulesikhathi sale festive. Kulonyaka sirekhodile ke sakhona kokuthi sirekhode 201 webantfu bekuhamba nema-locals ke asupporte kakhulu. Lobuke kuceceshwa kwetisebenti ka-Big Game Parks Ndumiso Nkambule yena uthi mlilwane womukele tivakashi letingetulu kwetinkhulungwane letisikhombisa. La emlilwane sibe na 7,825 tivakashi letifikile. Ehlane in total ema-day visitors sibe na about 500 saba na 95 nakhona. Base ke bayakhuphuka baba 106 for i-lunch. Benta ke nema-activity lakhona ehlane. Litiko letekuvakasha nemvelo litibekele umgomo wokukhanga tivakashi letitigidzi letimbili letitongena lapha eveni njalo ngemnyaka. Tindzaba Eswatini TV kubika Samkeliswe Khoza nginasikhumbuzo Dlamini emlilwane. Inhlangano yengungu yamathemba ye-Eswatini Action Group Against Abuse SWAGA ithi kulesikhathi sakhisimusi iyaye yenyuke imibuko yedlame nekuhlukubetana ikakhulukati kubantfwana bomake kanye nebantfu labakhubatekile. Umcondzisi wale nhlangano Nonhlanhla Dlamini uthi ikhona imibiko yebantfwana labahlukubetekile nalonyaka labachubeka nekuyitfola. Sisingungu yamathemba noko bekuma-holide sivalile kuvala kodwa kukhona labasele ngoba siyathi ukuthi etikhatsini letinyenti ngaletikhatsi leti kuba kunyenti lokuhlukubeteka lokukhona bantfu bayadla kakhulu lamanzi amonjwana bese ukhanza ukuthi sebayashayana bayalibatana. So ke ngiloku kuvame ukuthi sikubone ngalama-holide abo December ngaleso sizathu sisite nje lonyaka angeke size sivale sitawuvala nje ngalama-holide lakhona emva kwaloko bese siphinde siyavula. Ngetulu kwaloko inombolo yethu yemhlaba mkhosi ya 951 solo iyatfolakala noma ke umuntu bekase ngakahlangani nayo i-team kuva ukuthi tinombolo tithini kodwa nje sivele ukuthi bayashaya ngoba labanye nabo nje bagcina sebashayelena nami kubika umonakalo lokhona. Kunebantfwana labanye nje labangishayele ngabo kusho ukuthi kunetinkinga letikhona bahlukubetekile le i-team itawuhamba iyobahlola. Sengaba ngikonje nokuthi sikhute emaswatini ukuthi maye tikhathi takhisimusi ukuthi wonke mvu ajabule asingabahlukubedi bantfu abakhona ukuthi bajabule ngaletikhathi leti kungabe sekuba khona labakhalako ngokuthi mhlambe sebahlukubetekile. Libandla leliya nekushushumbiswa kwebantfu kuleli lithi njengalokuthi ikhatsi temaholide abo Christmas batala bacaphele bantfu ababo bangashushumbiswa kanti futhi nalabo labafuna umsebenzi kulamanye emave abajinge nabo bacaphele. Umphathi welibandla leliya nekushushumbiswa kwebantu kuleli nompumelelo likhele uthi emalangeni lafana nalawo abashushumbisi baphuma umkhono nesiphanga. Kulapho ke shongwele singathi kumbe baya emisebentini akube bantfu labahlola kwetiko lete-70 ka-labor bahlole etiko lete kuphuma even noma ke etiko laka foreign affairs
lapho khona bangathola ukuthi babambise kanjani kangcono, ikakhulukazi kuqinisekisa ukuthi la baya khona vele ngemathuba lamahle emsebenzi naleto tincabekelwano tekusebenta ngito letisemthethweni. Lesi sikhathi lothola ukuthi emathabelangoti noma tona tigilamkhiba tiyabadingela abantwana labatawutholakala ukuthi kumbe balula kude lo bagadzile. Sikhathi futhi la ukhanza ukuthi khona ikakhulukazi bantwana labaneminyaka kusukela kulesiphohlongo kuya etulu kuba lula kulahleka nekunyamalala kwabo kanti mhlawumbe sebashushumbisiwe. Siphindze sikhumbude nalabo labatawungena mhlawumbe emasaluni bomake noma bangena etitolo emadolobheni labanetinswana bakhumbule ukuthi labo bantwana labancane nakasathishelele noma endlini lencane kube neliso lemuntu lomdzala lamethembako. Live leseswatini liyayihlonipha imigomo yakamhlaba lekufaka ekhathi umgomo lolwa nebucala lobuhlelekile i-United Nations Convention on Transnational Organized Crime. Etindzabeni kubika Fortune Dlangamandla nginasimuva shonge sengwenya. Mkhulu uthisha Nkambule oneminyaka lengama-62 budzala wasenzaweni yasesipete ngaphansi kwenkundla yasesiphocosini lothi walahlwa abantu abakhe lababili ucela lusito esiveni lekwakhelwa indlu njengaloku lelana lala kuyo kungumanje iyanetha futhi ngamgcoba noma kunini. Lendle mkhulu thisha Nkambule lacela ukuthi icedziswe seyisele ukuthi ifulwele kanti uthi njengaloku kulamalanga imvula ina yena ulalemile ngekuthi iphelela yonke ngekhathi. Itakuwa nje leli litawele tiwami sengisho ukuthi nje simo lesinye nebantwana nginabo kodwa kude kondleka angidli lutho into njengaleto vele angakhi nakahle nendlu yami lena ayikapheli kanye ngizama kancane kancane nangibambe ama-temporary job ngizame ukuthi ngithole leyo zukana ngizame ukuyisebenza ivele iyawa ngoba sengayisekela netigodo letimbili iyawa vele. Hey bangisita kakhulu ngoba ngifuna nekufulela ngingafanele bangisite ngesitini nangesihlabathi emathayila akhona nemakapa akhona. Labo labangafisa kulekelela mkhulu bangathinza Culani Nkambule wenhlangano ye-Only God Knows Charity Organization. Lekuyinhlangano leyafika kamkhulu Nkambule yathembisa naye kumcela lusito esiveni. Inombolo yaCulani 78719004. Etindzabeni kubika Fortune Dlangamandla nginasimuva shonge sikasipete. Litiko letempilo ngaphansi kwelihlangothi lolubuka tindzaba tekusoka i-voluntary medical male circumcision lonyaka lisoke bobaba nemajaha labalinganiselwa emashumini layimfica ekhulwini 90% kulabo labatinkulungwane letisithupha nemakhulu layimfica 6,900 bebahleliwe. Lokhu kuvete ngilochumanisa sive naloluhlangothi Isabelo Mlambo. Litiko letempilo ngelihlangothi lolubuka tindzaba tekusoka eveni medical male circumcision litibekele umgomo wekunciphisa kwanza kweligciwane i-HIV ngekusoka lokungenani bobabe nemajaha labalinganiselwa emashumi lasiphohlongo ekhulwini 80% eminyakeni lotako. Lochumanisa loluhlangothi nesive Isabelo Mlambo uthi lonyaka bebehlele kusoka bobabe nemajaha labatinkulungwane letisithupha nemakhulu layimfica 6,900 kanti bakhone kusoka labalinganiselwa emashumini layimfica ekhulwini 90% kulabo bebahleliwe. Selitiko sibuka ihlelo lokusoka sikhanza ukuthi ngathi sisebenze kahle kakhulu kulomnyaka lesisuka kuwo ngoba sikhonile kufika kuwo imitingo 90% ekunombolweni besibuke kudenda eminyakeni. So siyethemba ukuthi lokhu kutawuchubeka naleminyaka lotako but nje sibe nato tingcinamba letikhona mhlawumbe lapho khona sibuke ukuthi lebandla lebandla abashayeli abasuke eminyakeni engu-25 leya etulu ngibona ukhanza ukuthi mhlawumbe abede dawo ukuthatha lehlelo lekusoka. So lokho bekusenta ukuthi sibe nako ukuthi asibakhuthade ukuthi abachubeke balithathe ihlelo lekusoka ngoba lumcoka kakhulu. Nasibuka-ke kuchubeka kumnyaka lotako nasicala
sibuke kona ukuthi sitawuchubeka sikhulumisa tindzaba tekusoka, kodwa-ke sibuka kakhulu indzaba ye-combination prevention lapho khona sikhulumisa khona PrEP, sithi loyo lofuna sola ukuthi angahlaba sebungotini akamthathe PrEP, diningi ihlelo ta-PrEP letikhona. Siyachubeka sithi abantu abasoke, sichubeke futhi ukuthi abantu abathathe abasebenzise ikhondomu ngaso sonke isikhathi uma batawukwendeka bangenele tindzaba tasecansini. Lolu hlangothi lonyaka lisukumise luhlelo lolubuke kukhutsata kusoka lelatiwa ngelekuthi litfuba lakho pheceleti It's Your Turn, Get Circumcised Now, kanye nenombolo yamahhala yekutfola yona imininingwane ngetindzaba tekusoka lesi 2030. Etindzabeni te-Eswatini TV kubika Samkelisiwe Khoza, tifombe tichamka ka-VMMC. Ngemuva kwetinyanga letendlula letilishumi solo kunempheveni lase-Ukraine nelaseRussia, live lase-Ukraine selilahlekele imiphefumulo leminyenti kanye nemabhilidi lahibikile. Amasotsha ase-Ukraine solo adla agijima eme mandondolwane avikela live ngekukanekisa etindzaweni letehlukene talela live. Mengameli wase-Ukraine Volodymyr Zelensky sokuncuse emasotsha ukuthi angeke abe nemaholide akhisimusi njengoba titsa tiyachubeka nekufuna kubulala emabhilidi lakhicita gesi e-Ukraine. Here, we must be aware that our enemy will try to make this time dark and difficult for us. Russia lost everything it could this year, but it is trying to compensate for its losses with the gloating of its propagandists after rocket attacks on our country and our energy. I know the darkest will not prevent us from leading occupiers to their new defeats, but we have to be ready for any scenario. Ngona lomuhle kulesisanza kutitfola isilo inkosi Mswati wesithathu sichubekile nekuhola sive ingcwaleni lencane esigodlweni engabezweni. Ngunyama besingethwe ngamakhosikati, bantfu abenkosi, ndvunankhulu nemabutho ngekwehlukana kwawo. Kugidza kuyachubeka loku sikhuluma kanzi indzaba lecele itawungena ngalwesithathu. Kona lomuhle sovele ukhona phathizwe msibi kutemidlalo tasithi kusinika umbiko locele kude lasiphathele tona Ndlondlo. Sivusela Ndumiso, sivusele bona nabo babukele emakhaya. Kanti ke temidlalo njengoba ngishito ukuthi sitawubuka nje ukuthi inhlangano titawusebenza kanjani. Sitaqala ngalokuthi ke inhlangano yemidlalo yematubane lapha eveni. Le ingcenye yetinhlangano letikhomba kuba nemiphumela lemihle emidlalweni yangaphandle. Ikakhulukazi umchuthelwane yetingijimi letatiwa ngema-sprinters. Kusalungiselelwa ke kucala kweminyaka ka-2023 le nhlangano seyibuke ukuthi labo labagijima letinye tigaba temchuthelwane labatiwa ngekuthi ngama-long distance athletes nabo bakhona kutfola lithuba lekumelela live emidlalweni yangaphandle. Lobuke kusebenta kwalenhlangano Thoba Mazibuko uthi temchuthelwane efaka ekhathi leyo yemhlaba yelivekati le-Afrika kanye naleyo yesifundza. Yeah, we hope next year will be an even better year. We will have in April the Youth and Junior Championships, which will be in Zambia. And then we will have World Champs in Budapest in July. So, and hopefully we'll still have All Africa Games as well. So we hope it's going to be a good year. We hope our athletes will continue doing their best and working hard. We look forward to having more athletes coming from the long distance events, as well as our activities in that area have picked up as well. Mazibuko uphethe ngekukhuthata namacembu ukuthi aphindze asebenze ngekutimisela kulomnyaka lotako wa 2023. Kanti sichubeka nato mbukeli lapho sesitawubuka khona letithike njengendlela yokuthuthukisa kanye nekunyusa lizinga lemidlalo werugby kuleli. Inhlangano ledlalisa umdlalo werugby Eswatini Rugby Union seyiqale ke ukuxhumana nalamanye emave kukhulumisana nendzaba yokuthi live lingadlalisa imidlalo yetwa ngekuthi ngema-test matches ngeminyaka wa 2023 lapho khona bafise kuyidlalisa lapha ekhaya. Mabhalana nalenhlangano Bonkhosi Dlamini uthi
lokhu indlela yokukhombisa umhlaba ukuthi umdlalo we-rugby lapha evene uthuthuke kangakanani. Kule test match letako kuda sicala umnyaka sidabe sidlala neBotswana sitawukhetha ke indzawo ukuthi ngiBotswana noma ngiSwaziland sitawudlala kubo kepha ke besingafisa nathi ukuthi kudlale la khaya ngenza ukuthi umdlalo sonesikhathi kungadlalwa la khaya kithi sitawucela lokunye ukuthi silungise imihlelo lokuthi ikolwa tivulwe tikhanzi silungisele ukuthi sitidlalise futhi sine program lenye ya June yima women's adult women's rugby lesayilungiselela sisatawulungisa sidlala ngoMozambique sidlale nabo Lesotho sibone ukuthi kuhamba njani sikakhulu sikakhuthatha nje wonke umuntu lotsitsana nemidlalo we-rugby kuthi akasonzele atokhona kudlala lo mdlalo lomnanzi. Kanike leminye imisebenzi lebukwe ngelenhlangano eminyakeni lotako efaka ekhathi kubisela nemidlalo etikolwa mhlawumbe uphethe ngekufisela ke bonke bathanzi bemidlalo we-rugby umnyaka lomusha wa 2023. Sesibuka ke leto letichamuka kulamanye emave saqala netithi kuthenga kanye nekuthengisa kwabadlali elivekatini lase-Europe kubheke ukuthi kuqale kulenyanga letako yaphembethwane linyendi lamacembu seliveleke liqalile kuba netivumelwane nebadlali labahlukahlukene evenda sengilande kubikwa ukuthi licembu leLiverpool selivele lithenga umdlali Cody Gakpo lodala leveni lase-Netherlands lobekadlalela licembu le-PSV Eindhoven leneminyaka ling-23 kubikwa ukuthi iLiverpool imthenge ngemali lelinganiselwa ku-44 million pounds. Kanike sitati shastibeke lapho enendumiselo beti khona namuhla ngicabanga ukuthi lo mcoko nje lesingakuphika ukuthi inhlangano sethivele kuqalile tibuka umnyaka wa 2023 ngiyabuka nje ukuthi irugby ifuna kuletha Sadak imlethe labo abadlala amagame kanike nematubane siyesibone kuye kuhambe bosibusiso Matsenjo bogijima kephanya lokho bathina naba labagijima libanga abahambe bothvele amandla ngiyakhumbula bonkululeko egama sebawinile kanengi lakhaya asesibabone kulamanye amafu bamelele live ukuthi ngabe batawenda njani lemimchuthelwane. Siyabonga kakhulu Ndlondlo kuyajabulisa ke kuvale kwaSeptember ukuthi nelizinga letemidlalo litayinyuka eminyakeni lotako. Sitawute phetha yongayo lomuhle ngikuphinza hloko tate ethambe embili kulosuku lalomuhla. Ingcwala lencane ichubekile elangeni lesihlanu kanendlovukazi Mhlekazi seyihole emabutho ngohlukana kwawo egidzeni ingcwala esigodlweni eLutsitsini. Lithi kwetemceba phansi nemandla licwayisa eMaswati ukuthi acaphele imifula nemadamu lasagcwele agola tinthethe. Sidishaya sidibeka lapha yongayo lomuhle endzaba seniphathe yetona ngensimbi yesikhombisa stanshiya naso simo solitulo semadolobha lakhethiwe busuku lobuhle ngwane. Pascal is showing his boss the efficient new technology they've installed. She is pleased, but now she's asking, why is that still there? Pascal explains that he hired a security guard to protect the data shed. The boss is not so pleased anymore. If you haven't upgraded to cloud storage yet, it's time to get business done better with MTN Business. Simo selitulu nilethelwa baka MTN Business. Noma simo selitulu sinjani, MTN Business ikhona kusita ibhizinisi yakho. Simo selitulu benilethelwa baka MTN Business. Noma simo selitulu sinjani, MTN Business ikhona kusita ibhizinisi yakho.